Nyuma mubunge mwambire dikiri kuwa bore utiti kio minister na thirikari ya governor Mutumane Ndiakari nibo ithukirite mubunge uyu na kwithira bemuraka kwenda kwarwa kiroto ke Reverend Karo Kabedi ora woloti ari wa kumecione kiwa karibabu wetere dikiri kambiritie ndo na ekuru na batemu akanya bakiwa Karo ni mwana wo na umite bore Mutegi na Nteto Nkuluki. Nyuma ya ngavana wa Meru Mutumane Ntoithinkia kuthura minister bandu angi mwanya ba thirikari yake indi akariba kuma bori bachokete nkatho cha mwanya kiri Mutumane nto bakubathurira mwana wao Karo Kario no mwa wa minister baba bakiuga njira imwe ya kugirwa methori nyuma ya ora wari ngavana Kawira Mwangaza no ntumite bori gitu gwiritwe muno no ntubwa gavana wetu Isaac Mutuma kumba kwithirwa gukonsinda buri the second time omba gutwa CC jawo gwitwa Reverend Karo Karia gucokia nkatho nyingi muno kire our fourth governor Mutumane Ntoithinkia twamenya buri na ku recognize buri ni batikwithira ina mutongeria CC Karia Caroline Karia wa Kirima ikwa turi na nkatho nyingi muno ira tukigwa gucokerera gukwira ni bubwega no ntubwa mbere jaturi ekuruba buri itwonete Mutuma uri na bata na bawotwe tuturizi tutejanirwa ithirikari je na ndia tukugwa tugwiritwe Mutumane Ntoithinkia no ntubwa guturetera mama kaire batutore kuri tukugwa tugwiritwe amwe na bobu bakumeneria mubunge wa buri mugambire ndikiri ora kuga buri tithuriritwe muntu noriku bakiuga bo bayekaro mete buri na chiariritwe kirwa nari twena kurigara guku nene no ntubwa MP wetu teria araugire batu tutigiome teria ndirateganira marietwa jara jano mini indironere kwina mwari ugwitwa Reverend Caroline Karia kambuge mwana ora ija mwana wanja oni mwarocia my cousin aciariri Kirua akuririte Kirua na itugite ibwega na agatukwire mwashimwe wethero tiji antu amba ukoria mbere umara kuga batu twe left out katukwira mwashimwe wetu ri ndikiri namenye Karia aciariri Kirua na kethira atiji Kirua ariko onde mucore waku ri ndikiri weje nkuonia ara Karia umite aciariri aja Kirua akurirao kwa mukuru gwitwa Kirima Ntotiribi akura agitwitana aja St John mantu ja Murungu Karia athomerete Kirua primary kanisa akuririte kanisa ene St John's Kirua nkimuri uninde mwarimu wawe wa Sunday school na kwerewe keuju kariga kandenda kuru biure biako mimi ni kama wachia ngachokia mbuge ati kariga ka inkaije Reverend Nkuruki tutiomba kumenya imbio yongwe thithikira kana imbie kuthithika kinyanda ici turi nonto utongeria bwa ekuru bwa Meru County kana especially buri gukarajeka kwina kaitirafu kari ondene buri nonto nkenda gucokia mushibi nyuma Meru yonde nijo kirathithikire kia our former governor ora umireo na narwo mwekuru tukwe wonge Mutumane Ntoithinkia kenda tukara tugato at least na to recognize it as women still getekia mwekuru gikurwa nakyo imiario rewe tombaru nora wari MC waruire rwarera Mutuma Karembe ora kinyete kirore uma karumite buri mwana ona nenkerwa giti tutumba kwithwa igita rionthe oria twana kana kange tofauti katikara ugo kwenda kaga kuringwa muto kagakua oru iturari na ngavana aumite buri igora ari mustari ne jombere kuringa kiongo kawira akua arua atikaro riuga kaya wagite no ntuna guri ara tigani ate kuraja kankori gane wo bwaga na ngukamtu ya census ngavana wa Embu tawe Cecily Mbarire agori Kisumu ina waguri aciari na mbere ina waciari ti Nyamwera na ntu Embu bamuthura ngavana batathurire kethi mwana omwari ugia kwithirwa Cecily Mbarire aguri Kisumu na kumba kuthurwo ndene Embu imakosa jari kukarwa aciari ndene buri athithitie kugurwa tigania kuma gicigo mbunge kia buri ngiripotera Wero TV nyukambitaga Mutegi.